Lebile Samoka a re bonditlhogo. Lefatshe leno le mekamekane le maitlamo a go nyeletsa HIV/AIDS ka ngwaga wa 2030. Le botswapele la dipolotiki re Kenneth Nkhwa a bolokwa. Fa mo go tsa metshameko setlhopha sa Gaborone United se fenya sa Sua Flamingos mo motshameko wa League FNB Premiership. Ntsweleo ele la gante ba gantse betlela yo tla bongarnela sa metshameko ha rentse re tsweletse. Patricia Chobonyane ke yona ka puo ya diatla mo thuseng ka mogela bodi amogele mo pegong ya ntlha mo maitekong a go nyeletsa HIV/AIDS mo lefatsheng leno ka ngwaga wa 2030 le kgotla la Botswana Network on Ethics, Law and HIV/AIDS bonela le ne le tshwere phuthego ya ngwaga le maloko le bana le sabe ka go farologana go tla ka go abelana megopolo ya go retsela go tsewa efe fa bua kwa phuthegong eo motsamaisi dipuisanyo tsa parlamente re dithapelo ke o rapetse a re puso e eteletsweng pele ke party ya Umbrella for Democratic Change e tlamile go itebaganya le ditshwanelo tsa batho a rutlepego ka go rata Moranyane. Lekgotla la bonela le simoloditswe ka ngwaga wa 2002 le itebagantse le go tlhabolola ditsamaiso tsa ditshwanelo tsa batho ka mogare wa HIV/AIDS le TB ka go ba rutuntsha le go ba buelelela. Phuthego ya ngwaga le ngwaga ya bonela e tla ka nako e maleba fa lefatshe la Botswana le kgonne go fitlhelela maitlamo a lekgotla la United Nations a 959595 a go fedisa mogare wa HIV. Government has positioned itself as a human rights focused government. Puso e eteletsweng pele ke party ya UDC e ikaelela go lwela ditshwanelo tsa setho. Ditshwanelo tsa setho e tla nna motheo mo go one go tla diragadiwang melao, melawana le ditlhabololo. Go tlhomamisa tekatekano kakaretso ya botlhe go sena kgethololo le go tlotlomatsa seriti sa botlhe. Ke na le tshepo ya gore ka fa tlase ga puso e ntšha pego ya lea e tla diragadiwa. Ke tla dira gore setšhaba se nne le seabe mo parlamenteng ka diphetogo tsa melao. That they are champions of this cause in Parliament. Over the years, Bonela has transformed into a responsive and adaptive health service entity striving to ensure. Mo dingwageng tse di fetileng lekgotla la bonela ntse le bereka thata mo go itebaganyeng le go sireletsa ditshwanelo tsa setho gore go seka ga nna le yo salelang ko morago. No one behind, designed to ensure that the SDGs reach those people first who have limited opportunities for development. Pego e dirisiwang go sekaseka molao ya Legal Environment Assessment Report e supile melao le melawana e tlhokang go sekasekwa go kgona go fitlhelela maitlamo a go fedisa mogare wa HIV le bolwetse jwa AIDS ka ngwaga wa 2030. We affirm our dedication to advancing justice, equity, and the rule of law. We commit. Re a le rurufaletsa re lephata la boatlhodi. Re ikaelela go tlotlomatsa tekatekano le kakaretso ya botlhe gore go sa nne ope yo salelang ko morago. O gakologele gore puso e ntšha e itetile sehuba ebile e beile ditshwanelo tsa batho pele. And opportunities. And you also reflect that as a new government, we have made it very clear it's our commitment and we will live by it. Motsamaisa dipuisano tsa parlamente wa kgotse ba bonela mo maitekong a bone a go lwantsha go tlhoka tshiamo. Selo se tla netefatsang gore lefatshe leno le diragatsa maikaelelo a lone a go rekegela le go sireletsa ditshwanelo tsa setho. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Go akaretsa bomme ba mo mohameng wa Maranyane mo dipatlisisong go tlhalosa gore botlhokwa tebang le go ba tlhatlhelela ka dikitso tse di maleba ka tekatekano go ka banonotsha go tsena mo ditirong tsa go dira dipatlisiso. Se se tlhalositswe ke moeteledipele wa lekgotla la Organization for Women in Science for the Developing World, Botswana National Chapter, Dr. Matlalipula Tate, kwa phuthegong le bana le seabe e neng e tshwere mono Gaborone ya OWSD Research and Innovation Conference. Bojele Mokibelo wa bega.
Mohama wa maranyane le dipatiso ke pinagare mo dithabollong tsa senela ruri di akaretsa bothe ka jalo Mohama o na le bokgoni jo bo ka godimo jwa go ka araba matshwenyego a lebane le hatseng leno le kwa ntle ga lone le ga go ntse jalo go tswa hela go dingwageng tse di kwa morago seabe sa bomme mo mererong ya tsa maranyane le dipatisiso sentse se le kwa tlase ka jalo lentswe la bone le ntse le sa utlwele sente mme seo se bolaya dikitso le ditalente tsa bone ke ka moo seo se tshwanetseng sa tsibogelwa. The objective of this gathering is to promote and strengthen konokono ya thutopuisano e ke go ema nokeng go tiisa go buelela bomme go akarethiwa mo go nonofile mo mogameng wa tsa maranyane le dipatisiso mo go atege mo maitemong a dithabololo tsa senela ruri tsa lehatshe leno to achieve the sustainable development goals. His Excellency the President of Botswana, Advocate Duma Boko. Tautona wa lehatshe leno o gateletse ga tekatekano ya bong e le botlhokwa mo kgolong ya itsholelo ya lehatshe leno o tshwaetsa gape ga bomme ba tshwanetse go hiwa ditšhono tse di teng hela jaaka borre mo go ategeng mo gose. Without equitable participation of women and men in our development process. Bana le sabe ka go garologana ba gatela botlhokwa jwa gore lentswe la mongwe le mongwe le tshwanetse la utola mo go akaretse bomme ba dithutego tsa maranyane ka tekatekano mo mogameng o. UNESCO participation program is one of the means employed by UNESCO. Mo lekgotleng la UNESCO re na le mananeo a teng a rotloetsang tekatekano gareng ga bomme le borre. Activities carried out by member states in the field of competence that is listed there. From our ministry perspective, we haven't done much in terms of, e tswa re le lephata re sa dira go lekane mo nakong eno re irile maiteko a go bereka mmogo le makalana a mangwe go ta ka mananeo a ka rotloetsang tekatekano ya bong. To try to see what could be some of the programs and initiatives that we can do. So when we discuss these things, we need to really consider all these possibilities. Re tshwanetse ra kgaphela go thoko dikgoreletsi tsotlhe tse di dirang gore bomme ba se ka ba phadisana le borre ka tekatekano. Women not to compete, because that's where the problem is. Women are not competing with men. What are the obstacles? Phuthego e ena ya buisana ka dikgang tsa konokono di akaretsa go kgaphela kgakala dikgoreletsi tsotlhe tse di amang bomme ba ba mo mogameng o go akaretsa go tlhoka tekatekano mo go tsa khiro go thatoswa maemo ga mmogo le go engwa nokeng ka dithuso tsa madi gareng ga tse dingwe. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Kgosi Kgama wa bone wa Bangwato o na tshwere phuthego le morafe wa Bangwato kwa Palapye go ba baya pele maikaelelo a gagwe jaaka boetse mo setilong sa bogosi jwa ga Mangwato go tlhalositse fa maikaelelo a gagwe e le go tsosolosa ngwao ya Sengwato jaaka e ka nna tsela nngwe ya go ngoka bajanala go tlisa mo kgaolong a rutlepego ka Gabriel Meriki. Mo phuthegong ya gagwe ya ntlha fa e sala boela mo setilong sa bogosi gosi ya ga Mangwato Kgosi Kgama a bone o na tshwere phuthego le morafa a Palapye go ba itsise ka maikaelelo a gagwe a go thabolla kgaolo ya ga Mangwato. Rona re le dikgosi re sologela re ga o gorogile ana o le mong a rona ra go bona thabologo ye ntsi mo bogosing re ntse re na le dingongara dingwe tse di ko morago tse ne re dingongwarega mo bogosing mme re sologela re ga o re eteletse pele ebile re santse re na le lenyora la gore re go bone ko ntung ya dikgosi o ile go re buelela re le ba ga Mangwato. Di-committee tse bagaetsho di a go lebagana le ditsholengwao gore ba tsile gore go na le di-committee tse dingwe mo kgaolong ya rona. Ha ke re kgaolong ya rona ke ra kgala ya ga Mangwato. So le mo Palapye go tana le committee ya ditsolengwao ba bereka le ba ba go soroe go le nako ha ba batla go dira sengwe go godisa ngwao ya rona ya Sengwato ya SETSWANA ba tata ka megopolo re bona gore re ka ba thusa jang. Morafe o ne o sologetse phuthego e o ne wa nna le sebaka sa go ntsha maikutlo a one. Wa mile sengwe ha wa re go tana le dikomiti tse di tla tsamayang mo di le ba batho ba ba go bo dikhutshwane le batho ke jalo jaanong ne ke re mongame tsone dikomiti tseo mongame ne ke ga kola thata gore e re ga di tla di kwa di re bone re tere supa gore me bothoki boha thaelo iha
Ga bo go ka taga dirwa botsala jo leng gore o ta itela go tulwe motho o kobo dikhutshwane yo thokang yo mmonang o tsamayakwa go ba go hua tsala re itse morahi o re tshela lo mme ha go setse go tamo goreng land body tebe ga re tsengwe mo goreng ba botse gore le bona eng le tshela le morahi wa gago jang re bona go setse go beilwe bana ba rona ba re tshelang le bone ba ntse ba thatagana le batsadi ba bone mo malapeng. Tona wa lephata la metsi le bonno yo gape le mo palamente wa kgaolo re ra mogapi o na le bogela kgosi Khama ka maikelo a gagwe go tsosolosa ngwao. Kgolo re batla go lebogela thata gore o batla go buseletsa serodumo sa bogosi mme ke go solehetsa gore ke le mo palamente wa gago ke le minister wa gago ke le motho wa gago go tswa go ga mangwato go ta go tsana mo Palapye re ta go support hela thata le morahi wa gago. Banni ba kgothaditse go tshwaragana ka ile gone mo go ka thusang go ya pele ka dithabollo tsa kgaolo ya bone. Gabriel Mereki, BOSUPA Television, Palapye. Tona ya tikologo le bojanala re Winter Molotsi o solofeditse fa puso e tla busetsa tiriso ya ditlhobolo kwa lephateng la diphologolo le makgabisanaga go fa bodiredi dithata tsa go lwantsha bogodu jwa diphologolo mo lefatsheng leno. Tona na bua se kwa phuthegong ya ngwaga ya mokgatlho wa bagwebi ba bojanala wa Botswana Guides Association kgotsa BOGA kwa Maung. Parenyane Samakata wa bega. Bogodu jwa diphologolo bo tsweletse ka go tshwenya le go kwahatsa mogama wa bojanala mo lehatsheng leno. Mo godimo ga seo go simologile bogodu jwa dithoto mo mafelong a dikgwebo. Tona a re lefa manokonoko a ditiragalo tse a isa bapamale go botlhokwa gore seemo se se tlhomiwe leitlho se bo se laolwe go sa le nako. After discussion and consultations with my colleagues, morago ga go buisana le badiri ka nna ke ne ka buisana le tautona le khuduthamaga ya palamente mme tla re mo bogautshwaneng re busetse ditlhobolo mo tirisong go itebaganya le bogodu jwa diphologolo so that they deal with the issue of poaching. Tona o na itsisiwe ka matshwenyego a mangwe a bagobi ba kopanang le one. Seo drive ba ta ga dikharabele o itshela ba kgona go utswa diphologolo tse di nyakala ke botitao le ka itela tawina le tate go tsa kanaka mme go supagala seo drive le ditiro se ke ga o tshwanetse go phata le sa mora gore ne di skena ba tse di fana go skena dikoloi tse o di fole tlae a gone re thuse yone ka gore ga itsame sentle dikoloi tsa Nkhwa di tsamaya hela yana grabile ditoo ga gona grabile ga ya bankanwa ditoo di buisetsa mo te ba ema promesse o la tsa boikarabelo go saena dilisi mo boemong jwa molao ne re dumela gore dilisi tseo yaka di le ditelele di tsa go 15 years but ke re ba balele di tshwanetse go reviewa go bona gore a mme dilisi tse di ne di saenwa sentle itse ga ba le go goroga sentle mo Maung ba ile gore ba dira dikgwebo tsa di ba botši safari ba na le dipothala ga re sa phela re kgona go isa makgwa ba ile are interested in reptiles and aquatic animals. Le fa go le jalo mokgatlho wa BOGA o solofeditse fa o tla dirisana le puso go tswelela ka go godisa mogama wa bojanala. Keep the ministry well informed of key. Re tla itsese lephata ka dikgang tsa botlhokwa le go netefatsa gore re tsamaisa mokgatlho wa rona ka fa molaong. Are lawful, compliance and appropriate. Fa sa le go simolodisiwa ga mokgatlho o ka ngwaga wa 1999 mokgatlho o ntse ikemiseditse go netefatsa gore beng gae ba na le seabe mo mogameng wa bojanala mme ebile o tswelela ka go rotloetsa bagwebi gore ba o tsenelele gore ba bue ka lentswe le le lengwe. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Wetso o lebile dikgang tsa Botswana Television re a tswelela moithusa tautana Renda Bagaolathe yo gape le mo palamente wa kgaolo ya Gaborone United South o tlhagisitse batsadi ba kgaolo eo ka botlhokwa jwa go tlhokomela bana ka tshwaragano fa bua kwa moletlong wa go ipela le banni ba kgaolo eo tshokologong eno re Gaolathe a re go ga gona ngwana ope yo tshwanelwang ke go kgetholola rutlepego ka Monica SETSWANA. Ga bo go le boitumelo kwa lebaleng la bophirima mo G West jaaka banni ba kgaolo ya Gaborone United South bana ba amogela mo palamente wa bone
kwa moletong o tshegeditsweng go ipela le banni ba kgaolo e pele ga malatsi a Keresemose. Fa a buisa banni, Rendaba Gaolathe o gakolotse batsadi go godisa bana ka lorato. Mme ke re go batsadi botlhe ba Gaborone West gore bana ke ba ke bone tota ba ba tsileng gore boloka. Bana ba ke bone tota ba ba tsileng go aga Botswana yo mošwa. Mme bana ba re tshwanetse gore re ba godisetse mo lehokong la Modimo, re ba godisetse mo leratong la Modimo, re ba godisetse mo lelapeng le le kagiso. Mme bana ba re ba tlogele gore ba gole ba godisiwe sentle. Fa a bua mo boemong jwa banni, Kgosi o lebogetse moloto o a thalosa fa o thusa go tshwaraganya setšhaba. Tsatsi lena nka bua hela ke kano tse sehuba gore re hano mo Gaborone Bonington South. Mme ebile re itumetse thata ka gore tota ke la ntlha mo kgaolong ye re nna le mothusa tautona, ke la ntlha re laola le sone sepatšhe sa lehatshe, ke la ntlha le gone re ja Christmas e ntseng jaana ye wena o le mo parlamento wa kgaolo o rileng wena wa go ja Christmas o e direla batho ba ba mo kgaolong ye. Keresemose ya bo e goregile pele ga nako mo baneng ba kgaolo ya Gaborone Bonington South ka Rre Gaolathe le baeteledipele ba kgaolo e ba ne ba abela bana dimpho tsa Keresemose. Re tla ithuta ko sekoleng, re tla reetsa matitšhara a rona, re tla reetsa batsadi ba rona, re tla romega ga re romiwa. Monica SETSWANA, BOTSWANA Television, Gaborone. Matshwititshwiti a bahutsahadi ba phaketse ba tshologetse kwa Gulubane kwa kgaolong ya botlhophi ya Tati West go boloka le busapele la dipolitiki Re Kenneth Nkhwa yo tlhokafetseng ka mosupologo a le dingwaga di le 27. Re Nkhwa e ne le mo palamente wa ntlha wa kgaolo ya North East ebile e ne le ene fela yo tshela mo parlamenteng ya ntlha e butsweng ka ngwaga wa 1965. Re utlwepego ka Bethany Mando. Bahutsahadi jaaka ba tshologetse mo lelapeng lo Nkhwa mo Gulubane go tla go gomotsa le go ipelela botshelo jwa ga Rre Kenneth Nkhwa jwa go direla setšhaba ka botswapelo e le mo palamente wa Botswana People's Party go simolola ka ngwaga wa 1965 go tsena ka 1989. Ke ka mo ba lelapa ba ipelelang peo ya e jwadileng mo go bone. Mme sana a sa gatelela thata ke gore ngwana mongwe le mongwe o tshwanetse go tsena sekolo. Kore there was no excuse. O ne o tshwanetse go ya sekolo. As a result, rotlhe ba gaetsho re ile sekolong. Rotlhe ba gaetsho we have achieved tertiary level qualifications. Botshelo jwa gagwe o sa le a boinetse go lwela ditshwanelo tsa batho ba kgaolo ya Bokone Bothaba, segolo jang lehatshe le tekatekano ya merafe. Parlamente wa popota yo emetseng dikeletso tsa morahi la ntlha tsa morahi wa Bakhalaka gore ba bue puo ya bone gore lehatshe la bone le le ke Tati company le kwele mo go bone ba nne le meraka le masimo jaaka merahi mengwe le mengwe. Re sa le fo molaodi wa Masunga o na rola molaetsa wa kgomotso go tswa kwa go taotona Advocate Duma Gideon Boko mo boemong jwa tšhaba ya lefatshe leno. The memory of his lifetime as a great statesman will be a legacy of inspiration to all of us. On behalf of the government and the people of the Republic of Botswana, my dear wife, and indeed on my own behalf, I wish to express our deepest condolences to you and your family.
mopalamente wa Tati East re Justin Hunyepa le ene o tlotla mogakayo. Mira rona re UDC re tswedisa kgang ya ga honorable Nkhwa gore a le hatse le hiwe Batswana ja go go tlhalosetsa gore go na le hatse le rekile ya 45,000 hectares le ne le Motati company re tla gatella re UDC le hatse leo a le busetswe ka Motati land board itenne yone ya ba le hatse leo o bolokwa jana a diretse le hatse leno ka botswapelo mme o itiretse leina le le tla nnang le kgopolo ka ditiro tsa gagwe. Bethany Manto, BTV News, Gulubane. Boitshujanong a re tlhodimele me go tsa mafatshe a sele baitseanape ba tlhalosa fa batho ba gana ba solofetse go le gontsi mo pusong ya gare John Mahama mme se ya go nna kgwetlho e tona mo pusong eo go bolela fa batho ba gana ba beile tsholofelo ya bone mo botshelong jo bo botoka mo mofenying wa ditlhopho tse di sa tswang go fela ka nako e itsholelo e sa iketlang. Go felelwa ke tshepo le boitlhobogo mo pusong e tswang ga batlhophi ga mmogo le koketsego ya ditlhotlhwa e mo nakong eno e tsamayang kwa go 23% go bolelwa e le tsone tse di kgopakgopeditseng go fetola puso. Moitseanape wa itsholelo kwa Yunibesithi ya Ghana Re Asomeng o tlhalosa fa letlhoko la ditiro le le kwa godimo mo bananeng e le lengwe la mabaka gape a bakileng phetogo eo. Seeing their colleagues 2, 3, 4 years ahead of them finish. Ba bone baithuti ba bangwe ba ba feditseng sekolo pele ga bone ba sokola go bona ditiro. Ke tseela gore ko bananeng se nna fela e le kgwetlho go na le itsholelo e golang ebile e tshetsa batho. Major issue and a major problem. Banana ba solofela fa puso e latelang e tla fetola dikarolo tsotlhe tsa itsholelo. We need the current or the president-elect to work on one, providing stable jobs. Re batla gore tautona o latelang a bereke ka thata mo go tlhameng mebereko le go tlhabolola itsholelo gore kgatlhegelwe ke rona le babeeletsi. To us, and then to also attract investors into the country. As a result of that, they felt we put you in a position to serve us. Re go baya mo maemong a gore buelela ka ebile re puso ya batho ka batho mme fa re bua wa bo sa re utlwe go ne go tshwanetse go na le phetogo go ya ka nna ke lebaka le go nnile le phetogo e. Perceiving to be a cause of such action. He has a whole lot of plans, most especially. O na le mananeo a mantsi jaaka la 24 hours re solofetse go le gontsi re itse fa modimo e le mothusi wa gagwe o tla diragatsa melawana e tla thusang batho botlhe ba Ghana. Ke solofela fa na le ponelo pele. I'm hoping that Mahama has a lot of vision. John Mahama o ikaelela go tokagatsa itsholelo ya lefatshe leo ka go letlelela madirelo maphata a puso le marekisetso go bula le go ntsha ditirelo diura di le 24 go na le dihera bobedi jaaka go ntse go tlwaelesegile. Go ya ka Party ya National Congress thulaganyo e tla rotloetsa bokgabane phadisano le go tokafatsa dituelo mo ditirong. Laone Legwale, BTV News. Boitsho a re lebetsa metshameko nte bogang sebetlela o go emetse sentle. Tla ke go leboga wena lebile Samoka motsanetshong ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwa Ntebogang Sebetlela. Setlhopha sa Gaborone United se sa tswa go tshela sa Sua Flamingos ka metseletsele ya dinno tse 4-0 mo metshamekong e tsweletseng ya beke ya bo 12 ya League FNB Premiership. Dinno tsa moyagolele di tsene ka mothusi Johnson Sheikh Sesei Tataone Khamanyane mo karolong ya ntlha fa nno ya bofelo e ga molaodi Tlhalefang mo karolong ya bobedi e netefatsa fa Gaborone United sala ka dintlha tse 3 re bone dintlha kgolo tsa motshameko o. You will always attack on the left and right side of the pitch. It's a good ball from in, a really good ball, really. Johnson with his first to open the score. What a ball from Johnson, really. Sisei, the confidence is getting. Remember, he scored the second goal. Have a look at that, really, for the second goal, really. Messi! Easy, really. Easy. For Khamanyane. Khamanyane scores.
He always scores. One-on-one V1s, very decisive, whipping it in nicely into the box, and Danger, he does what he should do all the time by putting the ball in the back of the net. It's a little bit too big result according to everything that we saw on the field. First, third and fourth goal are just individual mastery, nothing else. Their first, third and fourth goal didn't came as a team play. It was individual actions that we couldn't prevent, and the second goal, we met two our players made a huge mistake, but no objections. They will play next game. Mistakes are happening, and we will forget already tomorrow, and we will turn to Galaxy game next week. We were very good. I thought we had deserved winners. I thought we did most of the things correctly. I thought we did what we had to do. Yeah, well, here and there you could still argue to say we could have scored even 2-3 more, because we had 2-3 clear chances with the goalkeeper to beat, but it wasn't to be. But also we can be greedy. We can be greedy and ungrateful. We are happy for the result, 4-0 and 0 behind, 3 points, 4 wins out of 4. So we are happy. Batshameki ba lefatshe la Namibia Caden Bosman Lilian Gaboa ba fentse kgaisano ba basimane le basetsana ya table tennis ya under 15 regional tournament ene tshegeditswe maabane mono Gaborone. Bosman o fentse le tlhakore la basimane ka go fapha Shalom Mokoni wa Zimbabwe ka disete tse 3 go lengwe fa ka fa basetsaneng. Gaboa fentse ka go padimola Refilo Pholofolo wa Afrika Borwa ka disete tse 3 go lefela. Arutle Victoria Dikgang. Bosman yo fititseng go makgalakganyeng ka go fa Patras Maduro wa Zimbabwe ka disete tse 3 go lengwe go se ka makgalakganyeng o simolotse sete ya ntlha bontle a e gapa ka 11-6. Mo seteng ya bobedi forehand ntle ga Shalom Mokoni ya mohiketsa mme a latlhegelo ka 11-5. Motshameko wa go gela go seteng ya boraro ko Bosman a neng a boa ko morago a e fenya ka 11-5 le go tsela motshameko ko seteng ya bone ya e gapileng ka 11-5 go fenya motshameko ka disete tse 3 go lengwe. Bosman o ikgapetse seetsela sa gauta le 3,000 pula fa yo motlhatlhama Mokoni ena ikgapetse selefera le 2,000 pula. I think I played fantastic, better than I. Gompieno ke tshamekile sentle thata go fetisa dinako tsotlhe. Maikaelelo a me go makgalakganyeng ene le go pateletsa motshameki ka nna go dirisa backhand ka ke ne ke lemogile gore o na le forehand ntle thata. Ke dumela gore mo nakong eno tshameko ya me e santse e siame ke go baakanya backhand fela. Very much, but otherwise I should be fine. Lian Geba o fentse le tlhakore la basetsana ka go padimola Refilo Pholofolo wa Afrika Borwa ka disete tse 3 tsa 11-7, 11-8 le 11-4. Pele ga moo o ne a garaswantse le kgarejana la monogae Gabriela Tsiaka wa setlhopha sa Maikano ka disete tse 3 go lefela go se ka makgalakganyeng. The group stages I was playing so bad. The altitude was so in my way. Fa re simolola kgaisano ke ne ke sa tshameke sentle jaaka forehand le backhand tsa me di ne di reketla. Ke ne ka simolola go tokafatsa tshameko ya me thata go di-quarter finaleng. Go makgalakganyeng sengwe le sengwe se ne se apere tshiamo. Everything was working, my backhand, my forehand, and otherwise it was just great. Kgaisano eo e simolotseng e boe fela maabane e ne akaretsa mafatshe a borwa jwa Aforika a le mane go balela la Namibia, Zimbabwe, Afrika Borwa le batshegetsa kgaisano Botswana ba ba neng ba emetswe ke ditlhopha tsa Joyland, Maikano, Bontleng Ithuteng ga mmogo le Mabela a Pudi. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Re salefo moeteledipele wa lekgotla la Namibian Table Tennis Association yo gape e le motshwaramadi wa lekgotla la OSAC Region 5 Rudy Sanderson wa kgoletse lekgotla la Botswana Table Tennis Association katlego ya bone ya go tshegetsa kgaisano ya under 15 regional tournament ka ari e thusa batshameki go tokafatsa tshameko ya bone o tsweletsa re mafatshe a borwa jwa Afrika a tshwanetse a tla ka metlhale ya go kgobokanya madi a tshwana le go batla barotloetsi gore kgaisano Business communities plays an important role because we cannot rely on government only. Bagwebi ba botlhokwa fela thata fa go tla mo dikganyeng tsa go rotloetsa dikgaisano ka gore re ka se kgone go itshega ka puso fela gore tswa thuso. Fa re tla kgaisanong e go re tsere sebaka sa diura di le 14 go goroga mo Botswana. Mafatshe a mangwe a tshwanela Lesotho le Zimbabwe a itemogela kgwetlho e. My friends from Zim, they have the same challenge. We have numbers as a region.
we have the talent, we have the values. Mo kgaolong ya borwa jwa Aforika re na le dipalo tse dintsi tsa batshameki ebile ba na le talente. Re na gape le mafelo a ka tshegetsang dikgaisano ga mmogo le barotloetsi. Se re se tlhokang ke go rulaganya metshameko fela gore batshameki ba kgone go supa bokgoni jwa bone le go tokafatsa matshelo a bone. For the exposure, the last one is to make an economic meaningful contribution to their lives. Jaanong fa re di garela no tse pedi tsa karolo ya ntlha tsa ga Jessica Modise di neela Gaborone United phenyo ya no tse tharo go elengwe kgatlhanong le double action mo motshameko wa ligi ya bomme wa kgaolo ya Gaborone ya beke ya boraro o ne o tshamekelwa kwa Lekidi mosong ono. Khomzo Sfako o na le ko karolo ya ntlha e simolotse e gagametse jaaka dithopo ka bobedi di ne di lekana ka masheta ka jana di ne di sa batle go nosiwa pele morago go dira maiteko a le mmalwa sethopa sa GU se ne sa atega morago gore sethopa sa double action se dira phoso ko morago Jessica Modise a dira 1-0 metsotsonyana morago fo Modise a ipoa seboaboane go kaya kwa nakong ya go ikhutsa sethopa sa GU se eteletse pele ka tse pedi go lefela karolo ya bobedi sethopa sa the Red Roses sa tswelela ka fa se togetseng ka teng ba tsenyela morago la sethopa sa double action ka fa sa kgatelelo le se gore di akanyo le ene a ikwadisa mo banusing ba dino a dira 3-0 fela sethopa sa double action sa se ka sa inela se dira maiteko mme sa atega go rata tshekiso a busa e le nngwe fela ga bogole thari jaaka sethopa sa GU se fenya motshameko wa bone wa boraro wa ligi ka tatelano game e leng gore mongwe wa expecta gore e be le go godimo and I think we had a game plan e leng gore e ne ya re berekela for the first 38 minutes so after 38 minutes ga re boriwa 1 ba simolola go batla go dira dithogo mo go rang gore performance le yone ya go tlase and ga ba dira dithogo GU managed to get another goal because now ne ba simolola gore ba re ba boela go morago I think go ne le fair gore ba tshaba gore ba ka goriwa bontsi because ba feel gore GU ena la le good attackers so they were worried about few individuals mo ne go ba dira gore they don't have the confidence enough ya gore ba ka simolola go tshameka play ya bone. I was very happy with the performance. I'm very happy with the score line but I was not happy with the way ke itumeletse phenyo e le dino tse re di nositseng fela ga ke itumelela gore re nositswe ebile re nosiwa ka motsotso wa bofelo ka re ne ra itebala fela se se botlhokwa ke gore re kgonna go bana ntha setharo tse di botlhokwa tse di rang gore re kgonna go fenya metshameko ya rona yotlhe e ne e le motshameko wa masheta ke rata gore re tshamekile ka fa ne re rulagantse ka teng go tswa fela mo karolong ya ntlha go ya bofelo appearance they are very short and we knew that they are not physically fit mo metshameko e mengwe le a ligi ya division 2 sethopa sa Big Sisters se padimotse sa Vicomets ka tse pedi go lefela fa motshameko magareng ga dithopa tsa One Girls le FC Legends o sa tshameka morago gore FC Legends e retelelwe ke go iponatsa Khomzo Sefako BTV Sport Gaborone Motswanetse o duela fela ka tseleng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko mme ke bisetsa ka go go lebile sa moka gore go ga ka ditlhogo lefatshe leno le mekamekane le maitlamo a go nyeletsa HIV AIDS ka ngwaga wa 2030 le butsa pele la dipolotiki re Kenneth Nkhwa bolokwa setlhopha sa Gaborone United se fenya sa Suya Flamingo mo motshamekong wa ligi ya FNB Premiership wa itse nako e bosupa ne re go tshwaretse hela di le kalo ba tepolo api ba latela ka semo sa bosa
Dumelang bagaetsho nka mogala ka seemo sa loapi se se re ke nna Mpho Ishwadar. Re tlhotse re itemogetse mogote o feteletseng mo mafelong ka bontsi a lefatshe lena. Mme ebile re gatise mogote o kodimo wa 42 ko Letlhakane, 40 le Motsoko Veda, 40 ko Lephepe Suapen le ko Francistown. Re itemogetse le marothodi a pula mo mafelong mangwe a lefatshe lena jaaka ko Letlhakane le mo toropokgolo Gaborone. Pula re gatise mosongono ka nako ya go fera bobedi yone e mejana. Re gatise bosupa ko Shaka Metro Gas Station le bobedi ko gantsi Metro Gas Station. Me fa re lebela tshwantse sa lapsana kwa gompieno sone se supa fa go bona la maru mafelong ka bontsi a lefatshe lena. Me ebile malo mo tala supa maru a re soletse ra ka duma kgotsa re nesetsa pula bosigong jwa gompieno. Re ntse re tsweletse re lebile tshwantse sa loapi se supa fa go bona la setshwatsho se se bitswang go Tshido se re soletse re se tsene mo maphakeleng ko bokone jwa lefatshe la Mozambique se tla ka diphefo tse di masheta le pula e ntsi. Me re bosigo jwa letsatsi la tshipi se tsene ka lefatshe la Malawi go re soletse re se tswele sentse se tsamaya se latlhegelwa ke mashetla a sone go tla go tsena ka lefatshe la Zimbabwe go re soletse re se felele teng ka tsatsi la bobedi. Mo tsatsi la ka mosogona se re go thibe mme re mo tsamaya letsatsi go thibi ka bontlha bongwe ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadimo e phathaletse le mafelo a dikgaolo tsa borwa botlhaba kgatlheng kweneng borwa jwa legare le bokone botlhaba. Fa mo dikgaolong tse dingwe ka bontsi gone re soletse gore go thibe ka bontlha bongwe ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadimo mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo. Re soletse le diphefo tse di mashetla mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno. Ka jalo setšhaba se rotloediwa go ipabala mo diphefong tse. Mo maphakeleng gone go ta ikutlwetsa go le mogote lefatshe leno ka bophara. Mogote wa magareng ga 21 ko borwa jwa legare go kwa 25 ko Nkhabe gantsi go tsana ka kgalagadi. Mo tsatsi la ka moso mo tshokologo gone se re go ikutlwetsa go le mogote ko dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatlheng kweneng borwa jwa legare le bokone botlhaba. Mogote wa magareng ga 33 ko Veda le jwaneng go kwa 35 ko Lephepe. Dikgaolo tse di ko bokone gone re swetse re utlwetsa go le mogote thata wa magareng ga 37 ko Letlhakane Pandamatenga le Shakawe go kwa 30 le boferabedi ko Gumare Maung le Kasane. Me fa re lebela toropo tse di mo borwa jwa Afrika ka tsatsi la ka moso re swetse re be go thibile ka bontlha bongwe ka kgonagalo ya pula ko Cape Town fa ko Qebega le Upington gone swetse gore go bona le dibata tsa maru. Ko Johannesburg le Maseri gone swetse kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima fa ko Manzini gone swetse gore go bona le dibata tsa maru. Re swetse re be go thibile ka bontlha bongwe ko Antananarivo fa ko Beira gone re swetse gore be go thibile ka bontlha bongwe ka kgonagalo ya pula. Ko Lusaka gone swetse kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima fa ko Windhoek gone swetse gore go bona le dibata tsa maru. Re ntse re tsweletse ka ditoropo tse di mo borwa jwa Afrika ko Kinshasa, Luanda le Blantyre gone swetse kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima fa ko Dar es Salaam gone swetse gore kgonagalo ya pula ka selekano sa mogote sa 31. Wetse one ke go tshwaretse go lekale go tswa Tepoloapi Boroko. Thank you for staying with us on Botswana Tonight. Now, government says it is committed in working with international organizations for migration towards a future where migration is recognized as a driving force for progress in job creation and shared prosperities. Minister of